Puna talungalo alalua. Iya. Na kini batukan dari bala. Angiran Pak Risi, angiran Simpung, angiran Pace, angiran Karu, bakang ampamatikan jenis mata. Na anjo tahu ni karukia. Saribat tanga anak kanel marhum dari lau. Maka salah sa rawatu. Laniat todo tau tak balat balat tak borong-borong. Angaru angiran Pak Risi, angiran Simpung. Na injo tahu dari karukia igit. Gunaan ni bangia na kini andre ni ribala kare. Batu ki angirang isimpunta. Tahu paling jaya ni sabwa rin na ni bangia. Jami antu day law. Ni carita ala siapa jay na pamajikina. Ni pamupurang si kamadusana. Makasala sa rawatu. Laniya taubat turbalat ta igit na pangujungnya. Na carita ala siapa jay na bajita. Na pamupurang ala siapa jay na dosata. Sementara kate tayo na mikir bala. Ini pertanda bahwa mati itu pasti. Jadi tantu nyu mati agar. Jadi kapan aku tanya? Bicaranya ni mati agar. Supaya enggak kau tahu hikmahnya. Dia mitawa malak kiri mati ya. Sebab malak ki mati ya atan tu mati. Tanga malak kiri mati ya atan tu nyu mati. Sekaligus dia tu mini palak-palak nyu mati ya. Kamanda ni pala ki pala matea kuna tena panarapi ki janji tena ni mati. Begitu. Kuna entengnya begini. Kuna lebih entengnya. Tapi ngasih bija. Sebenarnya kita ngasih aneh. Mesinnya menjadwal. Yang ngasih morster tak. Sangkaman anak kasarbat tangannya di laut. Lebat minabayo Allah Ta'ala roster ka. Paniya salat tuniharing Arnold Rifai dari laut. Amantan dari Bumbarana. Lamate salat dalam usia kurang lebih 20 tahun. Pasabak yang kematian na. Enteng seperti Indonesia supaya. Pas narapi ki pas janjian na roster na. Materai. Ganiya salat tunikana hajiawi. Amantan dengan rambatu. Lamate salat dalam usia sekian puluh tahun. Pas sabak yang kematian dalam mati kemanju. Pas sampai rosterku jadwal pasti muteran. Sengaja deng kuning kusak bijaan. Sebalik bagrate kamu jur bantai nya bu are kering. Patangal lu pada kusak bu nya telepon nomai. Ustaz. Yo to kusak bukan turi rampit tanah mulu karui. Kumutay rai si karui. Bukan rapi itu jadwalnya. Bawa itu turati aku dia itu sasawi karasa. Bajian kena karasa. Artinya tantu ni mati. Napun namate ki kering. Tapi kasih adik ku anak kuntumangnya. Kunamate tahu bija antar kimate. Kakam majini ku lamate tahu ni mati tu. Jeja andre katalla sa juringan anak pengaram mulai kubur sangat dulu kiamaka. Baranin ku akan tembak sambil. Kunanya dia terata batu kindra niri tampak ka. Na tandre pergi sampai ngisa. Punya kiyakini kalenta kana tandre ka jena kulat talla sa jurengan ngam puna mati asalla. Sampai puna mindu keribala tembak sampai. Puna andre ka nikalat talla. Maka puna kiyakini jan kana lat talla sa kisalla taware lo kiamaka. Antanggung jawab kenegau ka tapi ngasih kering. Tabi tumay bijangku. Andik ko anak kong tumang. Kuna niya kan teratan dan persambayan. Tabi sambayan. Sigali ba? Kuna niya kan teratan dan persambayan. Kuna kising ka nalamati jing nigatal sa durangan. Dan teratan kuna batu waribala. Sambayan dulu. Begitu jamaahnya insyaallah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita tinggalkan ini persoalan mati. Yang jelas tantu lamatenta dan yakin kadanya
dan ipapalaki salat tanggung jawab dalam kiamat. Ya mamo riwatu kama-kamayan may kareng parano niseng ang kananya ante kamma ibate tanabaji ini tujuan talasata nak matu-matu na talasaka. Ternyata nasari ki rumus na dita. Rumus na kapan na? Nakuna bita kapan na? Khairun nas mantola umru hasan amal. Tobore kintu at talasakan itong po na linoa punanisari ki umur lakbo. Nasirang inyo baji na banggaw kanta. Jadi lumba kita menjoin kering. Kita bersama masuk di situ. Lakbu umur ka siagang sirangi baji na nyo banggaw kami. Puna tutua pasan agwa wana punairok ko baji talasak no ana pasi pagkaluko ko. Nga ba si ba nagalukuha? Kusyan nakikare dua baji si ba nagalukuha. Nomor 3 lah pula pungasi ke muruna. Nomor 2, temai puna iya niya ama jiki. Nenang kanda Jawa ni kalukui ninya. Kado ka ngarate puna kalukui janay. Songkolo, apalagi puna kanda maudu. Nani kalukui malu ni. Bahkan aku nak muda kapantarang batu-batu boleh dan ngaji. Puna santang iren atau istri. Batena nyo matu-matu pun ini karena kaluku. Iya. Jadi kulato si besi kaman nyo karen. La bu amur ka laloy imatu-matun nan metallah. Puna Profesor Dr. Haripudin Jawidino Kwai, orang yang panjang umurnya secara hakiki dia tahu dia karena umur nama yang 70 tahun, 9 tahun. Bukan itu. Tapi secara maknawi orang yang panjang umurnya tahun ini karena itu lampu umurna punar watunat talasa na kulle ina bunei baji inne talasana sanggen namatay tulusuk di sakbu baji ni nako khairul anwar injil kusina aku akan hidup 1000 tahun lagi inakke la talasakija si sakbu tahun pole labat tomai khairul anwar tawsallo mamate tapi ngabar itu na talasana kwai lantala sakija lak kisisa pula wato mai sabutaw la wato mai oh ternyata rentun natalasa na kulle ina bunei yani antu talasa na segambanya dan boleh jadi bukan 1000 tahun boleh jadi 10.000 tahun ya kasih bilang sabutaw la wato mai setiap nisa bukin khairul anwar tulusuk nisa baji itu yang dimaksud dengan orang yang panjang umurnya puna sa ribat tangan ne anak ne almarhum anne yani antu del lau supaya punna kinawanawaseki punna salamu kom membara na niya patempo-tempuan neto mempo-mempo neto borong-borong punna ni cidai ni kapato ni sabu arengku kira-kira ni sabu baji kira-kira sabu kodi ni cerita baji kira-kira kodi makanya jamaah ya insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala alum bagi tamak jorok sumpah kering lak bu umur ka nasirangi baji na jupang gaukan gitu jamaah yang saya berbahagia injo kaluku kering niak kaluku bodo ambuai puna kaluku bodo nambuat tu guribuana teter ke adapo adatut meributaya niak kaluku tinggi lampam buah puna tu guribuana salotong lampam batu nama adapo tapi teh persoalan jo teter ke salona kesimpulanna ya kabu senjo buah kalukuannya karate salah serwatu pasti tu guruan sing namai singkaman ne igit teh niat tahu lah bumuruk na niat tahu teter mati bukan persoalan kesimpulan pasti mati Nabi Adam alaihissalam lah bumuruk na sisa bu 50 tahun umuruk na hingga mati bailin Nabi Adam lah betul umuruk na salapan bilangan 50 tahun tapi mati ia jadi minasai barek mati di sinampe angerai matu-matu singkam menjaga lugua barek tuguri gino masih nampe batu na main nelle ini bisa ni papara ni asin na lalang kuna ni asin na lo matu-matuna kulin pak lawaran lambaru kulin pak lawaran jangan kulin pak kareboka kulin dipakai me antu panguruk na kan sokolota songkor maluta kulin dipakai barongko punna kaluku ni asin na loy matu-matuna singkam menegite singkam malebag ni talasata kare punna baji kiame antu tujuan talasata salap punna mate ki pasti ni kare mangikirkan Allah subhanahu wa ta'ala
Ika coba saya gitu guru nama kalupa. Batu nama ini bisa ki dipapar ki kakaluku lupa. Anu tadrasin na? Apa betul? Tidak ada pak. Iya. Paling ang puda kaluku lupa na niya mo nikulay niya matumatun na. Nyalin par patunu yukuk mangi. Patunu kokos. Jar puna kata tak kulupa todo. Salah ni pari patunu bebek na neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah misali. Iya. Jamaah yang saya berbahagia. Ini telah satu karya yang sebenarnya singkama pun nulis kita orang kanol. Anja pun nulis yang kanol. Titik ni bayu lampa ni be. So ini pala pengen cabok dong sanggen na motor pula mangir titik kah? Nol arin. Puna bayu yang kanol na kibe. So pala pengen cabok dong mikatan na motor mangir titik kah? Dia nol. Yar kalewa ke? Dia nol. Motor baji-baji pi bari titik lampa ni kana nol. Singka mali bende tala satta. Iji tengah sengan ne beja taubat tu girita inaya dan insyaallah salah serwatu ammo terki pole mangirita inaya. Nya ne ji tau lompo-lompo inol na, ya tau cak di nol. Kuna anne saribat tangana kan al marum ane de lau, we cak di nol na kron 22 tahun teter kita. Nah cita kita ne muda tulolo, cak jangan pole teterang itu boleh tahu. Jadi teki ko anak ke katena pa kustro. Tidak paku gula, tidak paku tinggi darah, tapi Andre kan itu angin ni mati ya. Tidak itu gang ni mati ya. Ini kaya dah taypaya kerja. Kijini kini taypaya ni lampai pembuci jika mana ditugur ni. Ni lampai pika kalong kuntugur ni, resan tugur ni. Ni di tugur ni todo tua mi boleh rate kalusum yang na tugur. Singkam bagiten ni. Biasa kicini beja-beja mati. Kasi tonji kilangere anak-anak mate. Nyetonja kicini nilangere anak buruk nega gamamo naon na mate. Buruk ni patah sak mamo. Gambar naon tinggi langga. Nakoto ni tiba panramami mate. Nyetonja di cini tulolo kanang-kanang mate. Cak digancan nang galungu na cimpo bulu mata na mate. Saku-saku sitangai boleh mate tuh. Jadi perdome sini dengan kematian. Iya. Yeah. Nyetonja kicini amma teta mate. Mika dia toke cini. Tuto akan dapangi ma anto nenek mi lolo mi pola nenek na mate. Tanrana kwa Andre ni tutuang ni mati. Makanya na kwa Allah Taala gitingasi. Na kwa nabi tar gitingasi. Kafabil mauti wazan. Pak jari lalo injo punenet tu mate papengat lompor gitingasi. Pamate i delau andikku anakku inakken tulama ditonja apa minne terea minne boko ngala nirang andalekan rimati sabala lampa gini di kampung mati ya perlu sekali ki bokong perlu ki bokong kering iya kau di budak tandrek bokong kampung bella tan ni cini na tandrek bokong bahaya sekali. Malaysia ni bangi, puna tandre bokon talalampa daler Malaysia na tandre garam bokon tu laro tu. Mangka puna to yung mantog lang dari Malaysia, puna tandre doy na napapitagal lang itu may kokon nagaluna. Untuk apa? Sebagai bokong pamalitike, pamali paspor, sebagai bokong talasana. Mangka belay lampan ng joy mange, talun taon 5 taon ikan yung mange tandre baji-baji na, ero kiminro kuliki kiminro. Aku lagi tepo tali mai. Tukang kubak lerampi na borontala ka alisay baluka. Balin na kiring tali mai lamin rontalin ko di kan mai. Kulit aja minro pa. Mungkin lalampa di kampung mati ay. Antena ni sing kabatuan na. Puna bajik kibatu bang alhamdulillah. Maka puna kodi erok kiminro to lagi minro. Erok ke telepon na lagi telepon. Imong kara. Yan rek manjo. Punay mungkar ki telepon, nakuha jawaban na sa mungkar. Tunggu iminaon tawan wa iya bila barampare no baturigaw no tonji koci pajanu ara kitai didinu. Injo kita na bosi timur ding palate na bawyo. Kotandre na niya matumatun yung sas sa kalian. Puji salam pada waktu itu adalah puji salam yang tidak berguna. Pernah kirim ang kasara nagak gaboko nga sanang nyawanya.
Dita sayang tersibilang asa bunya 30 lorak dan kacika nga. Baju matongi pakasiya ka. Mana ka jika susuya baju-baju matongi. May baju suya. Iya, janggo ka rate-rate tahu ka. Akan sulu patah sama matongi. Iya, nagola urana pak dari mana kere. Teteser demi lewa. Andre buku tuan tahu warungnya. Tuan tahu coto Tuan tahu yang krepe. Angapai sadia iba ko nga. Maka punalan di Makassar. Doit 50 sa bukan dari kacikana. Anda tuh napor dugayan. Mana pun sesuai dengan tumange jule-jule di sini. Polok-polok lah segitu. Kalau tuh kamar duduk, raw-raw dunduna, cacalabay sarana. Nagorana pak dari mana ke? Tetes serem jewa. Pada duduk korek-korek gelang-gelang. Apa nak gua? Nganu janak ke? Pada si ginggu tak kulung muku. Betul. Dan awan aja. Lepas nikah.